Acara ini disponsori oleh Pemirsa wenten siki komai kutus yuta wisatawan mancanegara sani rauh ke Indonesia kantos pengawit bulan September warsa kali-tali kali-likur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mausang pemerintah medrebe galah malih 3 bulan anut mangih wates tengah miwah atas saking anceng pengerah wisatawan. Romangkin manut Sandi, pemerintah kantun ngulengang indik quality tourism sane mata tujuan nincapang galah suwe wisman nginep pikolihan miwah sarin pemargi wisatawan selami rauh ke Indonesia. Kanan inucap pacang keadungin antuk panincapan amenitas, atraksi, tur peneleban CHSI ring genah destinasi wisata. Lianan punika pemerintah taler saya nincapang promosi tur nyelahin wisatawan sane makualitas saking makudang-kudang negara ring Jakate. Sane katujuh inggih punika Inggris, Prancis, Rusia, Belanda, Jerman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, Cina, Jepang, Korea Selatan, India, saha Australia. Sandi mausang pemerintah taler ngulengang negara lianan antuk ketimbang saking pante perekonomian negara, pendapatan penduduk siklus outbound, ASPA, ring sajeroning ngelimbakang kautaman sanewenten. Pemerintah taler memperkanti antuk ngelaksanayan quality tourism, tur nenten wantah nguratiang indik wilangan kedatangan nanging taler kualitas nyani. Bali Pos Nguningayang.